I pozdrav ljudi, danas ćemo igrati igricu koja se zove Combo Tournament Legends. Ovu igricu ću vam samo pokazati što je fighter igrica, mnogo je dobra. I samo da vam krenem uvod. Tu je samo moj brat kojim ćemo se boriti. Tačno, i neću baš mnogo da pričam zato što mi je glup baš glas. Glup moj glas, neće priča, čuli ste ga. I ne vesim od ne. Story mode, uključio sam zvukove, ali vi ih uključite zato što tako je dobra igrica, zvukovi su fenomenalni. Ok, znači moj najbolji lik, aj probam jednu Ok. Nisam zabrojao kontrole, nisam, ovdje su udara, ovdje specijalno, ok. Bom, 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 air combo. Wow. Tako. Ne, možda sam. Ne, sad će zrak. Brate, koja je kombinacija. Lik me ubi sasvim, što bi ja rekao, nepošteno. Ne, to. Ja rekao, mene on udari. Bo, bo, bu, bu. Za kraj. Ne. Suck. Fucking shit. Jesus crap. Ovo je tako nemoguće. Ok. Ovo je sad ovako da ga uvatim pa ovako. I to je to od njega. Ekstra. Juj. Sada borit ćemo se ja i moj brat. Ostavit ću link u opisu da skinete ovu igricu. I idemo. Znači idemo na vs mod. 5 pobjeda, nećemo više. Znači ja ću Andre, on će njega. Fight. A ne, cheater. Bum. Gledaj, klijed se ustavio mi napad. Bum. Ajde, dođe. Bum, bum, bum. Hoćeš u sudar direkt. I to još u vazduh. A. Dođi sad u ugao. Ovo, sad se ne vidimo. Fuck. A pusti, imaš će izvedem specijalni udarac na tebe. A vi znate šta ste vidjeli u prvom delu? Ne. Ajde bre da završimo, ovo je tako. To! Gle kako je stao, kako neka pita. Imao specijalni udarac. Uhvatio me, gle lik, skrenuo, bukvalno. I uhvatio me. Neću izgubiti. Ne! Hoće, Sad ćeš da budeš mrtav. A daj, kako ovaj spor, ali jak je. A normalno. Ko je jak, taj je spor. Još jedan udarac za to. Samo trenutak, nemoj, samo trenutak. Šta je samo trenutak? Ovdje imaju znači različiti likovi, naprimjer ovaj. Znam to.
Aj jebuću. Imaju različite likovi, različite moći. Sad ću da ga ubijem. Kao njegov je spor, moj je brz, ali slabe napade mu ima, on ima baš jaki. Koje šanse. Jo. Dođi. Ne. To. Gdje sam mu prišao? I bam. Dođi. Gledajte. Dođi, srećo moja. Aj, gledaj, sad ćete me zezati. Kakav orana! Kako je izbjegao! To je pro, vrate, to je pro. Trebamo da kupimo 2 slušalice, ja moram da stalno da se približavam. Da. Ne, ubit će me. To. Ne! Fuck! To je to! Pobjeda je moja! I to bi bilo to za ovaj video.